Well, 63, 64 na 65. Now 63, 64 na 65. Nkulunkulu, wena uNkulunkulu wami, ngifuna wena. Umphefumulo wami womele wena. Umtimba wami ulambele wena. Eveni lelomile naleligagatsekile livele lide emanti. Ngikubonile wena enzaweni yakho lengcwele. Ngawabona emandla akho nebukhosi bakho. Ngobe umusa wakho ungcono kakhulu kunekuphila. Umlomo wami uyawukudumisa. Ngakho-ke ngiyawukubonga yingci nangisaphila. Ngiyawuphakamisa tandla tami ngikhuleke kuwe. Umphefumulo wami uyakwesuthiswa kube shangathi ngidle emanoni nemgatsha. Nemlomo wami ukudumise ngenjabulo. Nangilele ngiyakukhumbula. Nangicwashile ebusuku ngizidla ngawe. Ngobe wena ube lusito lwami. Ngakho-ke ngiyawuhlabela ngenjabulo emthundini wemaphiko akho. Umphefumulo wami unamathela kuwe, sandla sakho sekudla siyangisimisa. Kodwa labafuna kubhubhisa impilo yami bayawushona phansi ethuneni. Bangenelwe ngetikhali nase ibambene. Tidumbu tabo tibe kudla kwemangce. Kodwa inkosi iyawujabula ngaNkulunkulu. Bonke labafunga ngawe bayawukudumisa. Kepha imilomo yabacambimanga iyawuvalwa. Hawu Nkulunkulu, vani livi lami nangikhala. Ulondolote ukuphila kwami elusongweni lwetitsa. Ngibhacise etinsongweni talababi, eticunjini talabanemsiko. Yebo, ticumbi talabela lobubi. Labalola lulwimi lwabo lolukhaliphisa kwenkemba. Bajijimete ngemavi abo langimicibisholo. Kuze bamdubule longenacala bamdubule ngekumduma bangesabi. Badudana ngekwakha emacebo lamabi. Bacebisana ngekubeka tingibe emasitseleni. Bacabange bathi, ngubani longasibona? Basonga tento letimbi bese bathi, silakhe ngebuciko lelicebo lethu. Ingqondo nenhlitiyo yemuntu kujulile. Kodwa Nkulunkulu uyawubadubula ngemicibisholo yakhe. Abagwaze ngekubaduma lokukhulu. Lulwimi lwabo luyawubabhubhisa. Bonke laba babonako bayawunikina tinhloko. Bonke bantu bayawushaywa luvalo. Bashumayele ngalokwendiwe nguNkulunkulu. Bakuconze kahle lakwendile. Lolungile uyawujabula ngasimakathe, akhosele kuye. Bonke labacotho ngenhlitiyo bayawumdumisa. Yebo Nkulunkulu, lokufanele ludumo eSiyoni. Tetsembiso tethu kufanele tigcwaliseke kuwe. Wena uva imithandazo uyiphendule. Bonke bantu bafanele kuta kuwe ngenxa yetono tabo. Ngesikhathi tiphambuko tethu tisehlula, nguwe losithethelelako. Ubusisiwe umuntu lokhethwa nguwe, umsonzete kuwe. Uyawuhlala enzaweni yakho lengcwele. Siyakwesuthiswa ngalokuhle kwekudla kwendlu yakho. Lithempeli lakho lelingcwele. Usiphendule ngemisebenti lemangalisako.
wena sokulunga. Wena uNkulunkulu wensinziso yethu. Bonke abantu emhlabeni wonke nangesheya kwetilwandle bethembele kuwe. Wena lowamisa tintsaba ngemandla akho, watimisa uvunule emandla. Ubizisa kuduma kwetilwandle, uthulise kugubha nekuhlokoma kwemagagasi. Ubinzise siphithiphithi lezicokotelisa tive. Ngako bonke abantu emhlabeni wonke bayawuthuthumela ngenxa yetibonakaliso takho. Tento ujabula lokukhulu emini nasebusuku emhlabeni wonke jikelele. Unakekela umhlaba ngikuwupha inala, uwuvunzise kakhulu. Umfula waNkulunkulu ugcwele emanti, bantu ubapha emabele. Loku ukwenta kanje, unisa imvula leyenele emasimini, udubadube emagadze awo. Uthambise umhlabathi ngemvula, ubusise nalokukhula kuwo. Uhlobisa umhlaba ngetipho takho, lapho uhambe khona ulandzela inala. Emadlelo elihlane ahlume luhlata, emagcuma avunule injabulo. Emadlelo embelwe beswe imihlambi, tifunza tibe bovu tsu emabele. Timemete kanye kanye ngekuhlabelela ngenjabulo. Akudumise yise lotsana namoto ingcwele. Njengoba bekujwayele senjalo nanyalo uyabanjalo udevelile. Amen. Sifunda sokuqala esiJeremiya. Jeremiah 8, so that verse 18, we have 9 verse 6. So that 18, we have 9 verse 6. Kude likhambi kulolu sizi lwami, inhlito yami iselusizini. Lalelani kukhala kwesive sami. Sikhala eveni lelikhashane kakhulu sithi, simakathe akekho yini eSiyoni? Kungabe inkosi yayo ayikho yini lapho? Bangithukuteliseleni ngaletithombe tabo, ngaletithixo tabo betive letingenamsebenti. Kuvuna sekwendlulile, lihlobo seliphelile, kodwa thine asikasinziswa. Njengobe bantu bami bayabhujiswa, nami ngiyabhujiswa. Ngiyalila nekwesaba bayangithonya. Sekude yini ibhalisamu kulaba kaGileyadi. Sekude yini inyanga lapho, kepha sekude leni kuphiliswa kwemanxeba ebantu bami. Kube nami inhloko yami beyisiyalo semandi, nemehlo ami abe ngumthombo wetinyembeti. Bengidawukhala busuku nemini ngenxa yekubulawa ngesihluku kwesive sami. Kube mane benginendzawo yekuphumulela tihambi ehlane, lapho bengingashiya khona sive sami ngisuke kuso, ngobe bonke batiphingi sicumbi sebantu labangaketsembeki. Balola tilwimi tabo njengebujobi, bendele kudubula emanga.
abaphumeleli ngalo liqiniso eveni, besuka esonweni baye esonweni, abanginaki nekunginaka, kusho Simakadze. Caphelani bangani benu, ningabethembi banakenu, ngobe bonke bomnakenu banemanga, nabo bonke bengadi bayayengana. Umngani uyenga bangani, kude namunye lokhuluma liqiniso. Bafundzise tilwimi tabo kukhuluma emanga, bayati phuphisa bona ngekwenta sono. Wena uhlala emkhatsini wemanga odwa, ngamalanga abo bayala kungemukela, kusho Simakadze. Siphela lapho isifundo sesikuqala. Amen. Isifundo sesibili, beRoma sahluko 5 1 kuya 11. beRoma sahluko 5 verse 1 kuya 11. Njengobe sesendiwe semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile ngekukholwa, sesinekuthula naNkulunkulu iNkosi yethu Jesu Kristu. Ngaye lo Jesu Kristu sinekungena ngekukholwa kulomusha lesesime kuwo. Siyabonga, sijabulela lithemba lebukhosi baNkulunkulu lobutawuba bethu. Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tethu, ngobe siyati kutsi tinhlupheko tiveta kubeketela kuveta kuqiniseka kudala lithemba alijabhisi, ngobe lutsandvo lwaNkulunkulu selutselwe etinhlitiyweni tethu ngaMoya Longcwele lesinikwe yena. Ngobe kwatsi sisebutsakatsaka, Kristu wafela labangamesabi Nkulunkulu, wafa ngesikhatsi lesifanele. Kulukhuni kabi kutsi umuntu afele lomunye umuntu noma ngabe umsulwa. Mhlawumbe kukhona longaba nesibinzi sekufela umuntu lolungile. Kodwa-ke Nkulunkulu sewulukhombisile luthando lwakhe kitsi ngekuthi sisetoni Kristu wafa esikhundleni sethu. Sesendiwe ngengati yaJesu semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile. Ngetulu kwaloko siyawusinziswa ngaye elulakeni lwaNkulunkulu. Ngobe nangabe kwathi sisetitsa satfola kubuyisana naNkulunkulu ngekufa kweNdodzana yakhe, kakhulu kanganani-ke nasesibuyisene naye siyawusinziswa ngekuphila kwayo. Noko akusiko loko kuphela, kodwa siphindze sijabula kuNkulunkulu ngaJesu Kristu iNkosi yethu, lokungaye semukeliswe kubuyisana naNkulunkulu. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Isifundo semkholo sobapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, Umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa iNkosi yethu. Wedala Moya Longcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa waqwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini,
lapho ahleli khona ngisekumele eseyise udawubuya-ke kwethulelana abaphila bona labafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele nasebandleni lelungelo likatolika nasenhlanganweni labangcwele ukuthethelelwa kwetono ukuvuka kwemtimba nekuphila kwamanani. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayiliwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu njengoba nathi sibathethelele labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisindise kulokubi. Ngobe umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Ngosibonakalisa sawo sakho kithi, usiphe kwakhona usindisa. Ngosibani nemusa eveni lakithi, siphe nesiyawuna sikala. Bambese ngekulunga abapristi bakho, dithokothise Nkosi yena kusitindlela takho tatiwe emhlabeni. Ifetomethiwa temandla ekusindisa. Baphe bantu bakho sibusiso sekuthula. Luthumula khona Nkulunkulu hlambulula tinhliziyo tethu. Vusela moya wakho longcwele. Nkulunkulu hlambulula tinhliziyo tethu. Vusela moya wakho longcwele. Let's wait a minute. God of infinite goodness, throughout the ages you have persevered in claiming and reclaiming your people. Renew for us once more the offer of salvation, that we will bear the fruits of repentance through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Nkulunkulu kuvela kuwe kuthula nomthanzo wokuvumelana. Wathi wena kuphila lokuphakathe, ukhonda wena ukubusa impela. Sibuyele thina abantu bakho labathobekile, kulabayimpikisi basihlasela. Ukuthi sinezi simpela kuwe singesabe emandla ethu akithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu babelo makathe, wasidala ngemandla akho, wasilengana ngemsando lwakho. Sihole usiqinise ngamoya wakho, ude sitinikele ukhonda wena. Sihambe ngelanga lanamuhla, ngikuthanza wena nangikuthanzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.
sekuqala Jeremiya la kude Jeremiya ulilela abantu bakubo lilela abantu bakuthi kude likhambi kulolu sizi lwakhe ukuthi kude likhambi kulolu sizi lwakhe kude umuthi lekangawuthola kwelapha lolu sizi lekakulo inhliziyo yakhe iselusizini silalelani ukukhala kwesive sami sikhala eveni leli khashane kakhulu sithi simakathi akekho yini eSiyoni kunjalo lapha yabona nabathunjiwe njalo abantu bathunjiwe bathuthwa lapho bahlala khona baya kulenye indzawo lekhashane noma bathunjwe ingqondweni tabo bathunjwe ukuthi besuke bakhweshe uNkulunkulu bacabange letinye izinto bajabulele letinye izinto njengetithixo tebedive njalo sihle siva ngako la uyabona ukuthi nabo bathunjiwe ngalenye indlela noma bangakathunjwa physically kodwa bathunjiwe njiwe spiritually ngalendlela lebathunjwe ngayo leto inkinga yabona Jeremiya ulila ngezinto letinjalo yakhala lapha ukuthi kuvuna sekwendlulile ihlobo seliphelile kodwa thina asikasinziswa donke lezinto setentiwe sekulinyiwe kwashunyayelwa kwendwa konke lokufanele kodwa ke soloku abantu basebumnyameni abakasinziswa njengoba abantu bami bayabhujiswa uthi naye uyabhujiswa uyalila ngekwesaba sekude yini ibhalisamu kulaka Gileyadi ibhalisamu namanye amafutha ngiyabona namasihlahla lesine lesisetshenziswako kulapha intilonza letitsite naye ukhalela lokho ukuthi amane athole lelo likhambi lelinjalo kodwa neke ngathi kalikho kube mane ukuthi lapha bekanenzawo yokuphumulela ihambi ehlane lapho bengingashiya khona sive sami ngisuke kuso ngoba bonke batiphingi nje ukuthi bonke bonile bonke badukile ufisa nokuthi angabashiya naye basale bodwa basale ehlane balola ilimit yabo njengebujoki bendele kudubula emanga abaphumeleli ngalo liqiniso eveni bavele bakhashane nekukhanya bakhashane naNkulunkulu bendatinto letingafanele sibe bayatenda kuhlakanipha kwabo kungemanga laba thina bedanga kolabanye abantu noma benetinto letingakafanele liqiniso abalilandzeli bakholelwa emangeni silapha ke wena caphelani bangani benu njalo bangani benu nabafundi bethu sibacaphele singabethembi nabomnakethu ngoba bonke bomnakenu banemanga kudeke lo unguye lesingabambelela kuye eveni ngaphandle kwaNkulunkulu uqobo lwakhe singathembi labanye abantu ikakhulu esikhatsini leti njengaleti lapho abantu baduke khona lapho abantu balandzela into letingasito khona umngani uyenga bangani kude namunye lokhuluma liqiniso bafundzise tilwimi tabo ukukhuluma emango inkinga le ikadikhanza kiyo Jeremiya la ukuthi wena uhlala emkhatsini yena Jeremiya ulapho uhlala emkhatsini wemanga odwa ngalamanga abo bayala kungemukela bayala kungemukela yokuthi ngalamanga abo enaNkulunkulu kabafuni kumemukela batitshela lokunye efanele becabanga ukuthi kuyabasida ikhathi abantwana bakwaIsrayeli bebenza kitoleti ikhathi nebazalwane labenza kitoleti bathunjwe ngalelo ndlela leyo baduke ngento letitsiteni bangede bayibone indlela emcoka ke ukuthi
bantu bayaleke balalele labeyalwa bakwazi ukuthi bavikeleke eboneni babuyele endleleni lenye. Ukuba seRoma Pawulo uyaqhubeka la ukubuyisana naNkulunkulu. Lapha njengoba sesendiwe semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile ngekukholwa, njengoba besoloko sithe nayo lenzaba le ukuthi Abrahama wayangani ukuthi uNkulunkulu amthole ukuthi ulungile ngokwemisebenzi yakhe yini noma kwakukholwa nje bekukholwa kumsivile-ke ukuthi kwakunguba wakholwa lokho labatshelwa nguNkulunkulu, hhayi ngoba kwakungemisebenzi noma kumbe bekasokile noma tonke into letinjalo akusiko lokho. Kodwa-ke nathi sikuleso simo leso empeleni uNkulunkulu nabe siqinisekile uyasithola ukuthi silungile ngekukholwa. Sesinekuthula-ke naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngaye lo Jesu Kristu sinekungena ngekukholwa kulo musha lese sime kuwo. Siyabonga sijabulela ithemba lebukhosi baNkulunkulu lobudawuba bethu. Lana sikhona khona lithemba ukuthi nalabe setholakala sibantu labalungile khona lapho sima khona naNkulunkulu. Kufanele ukuthi nekubuyisana siyasonzela ngasikhweshi kuba sikhashane naye lapho ukuthi sime ngoba sesithole umusha sima edudane sima ine relationship letsite naNkulunkulu. Asifanani nje nebantu labalahlekile labakhashana kakhulu, kodwa konke lokhu kusabambeleleke ethembeni ngoba into tsingakapheleliswa ukuthi ncamashi lithemba lokuthi nasendlula la sidaba nako lokho lesifanele sikuthole mhlawumbe lesingakuthola kuNkulunkulu lesikholelwa kuko njengebantwana baNkulunkulu. Kanjalo ngikoleka sitela ngako Pawulo ukuthi ngobe kwathi sisebuthakathaka naKristu wafela labangamesabi uNkulunkulu. Nje besathi ukuthi empeleni there was no point ukuthi Jesu afele labasaba uNkulunkulu ngoba kude ibenefit kude labangakuthola lapho lekungolo umgcoka ukuthi akufele bantu labangamesabi uNkulunkulu. Ekubonana ukuthi ngibona abalahlekile ngoba kuthethelelwa abantu labadukile, kodwa mthethelela umuntu ovele asendleleni lengiyo kude lo mthethelela ngakho. Neluthando angivuza umtshengisa luthando olule nabe vele usendleleni lekahle akadzingi ukuthi neluthando lomuntu ngoba vele usendleleni yaNkulunkulu. Bantu labadukile labadzinga luthando, bantu labadukile labafuna kuthethelelwa, bantu labadukile nje basho lapha labangamesabi uNkulunkulu Jesu labafela. Nathi-ke sikuleso simo leso empeleni naye kuthiwa kwathi sebuthakathaka Kristu wafela labangamesabi uNkulunkulu. Wafa ngesikhathi lesifanele, isikhathi sakubala lokuthi wafelani ngesikhathi lesitenge, leso sikhathi leso sasifanele kude kuthi livangeli lihlanyelwe emhlabeni wonke kube nesikhathi lesiyawonela nje ukufuna kwaNkulunkulu. Uthi nkulu khoni kabi ukuthi umuntu afele lomunye umuntu noma ngabe umsuba. Ulukhuni ukufela nje umuntu esikhathini etivamisile. Ulukhuni ukuthi umuntu afele lomunye umuntu. Ulukhuni ukuthi umuntu uthi ungaboshwa uboshelwe lomunye umuntu uyodosa iminyaka lesenje ejele ingakho lomunye umuntu bona lokho nje kulukhuni noma ngabe lo muntu lokuleso simo leso ude akoni lutho ulungile balukhuni kodwa nje lesikubona lesikufunza kuJesu ukuthi noma kunjalo Jesu wasifela wabafela abantu labangakalungi akafelanga labalungile kuphela
wabafela labangakalungi. Kodwa-ke uNkulunkulu sewukhombisile uthando lwakhe kithi ngekuthi sisetoni Kristu wafa esikhundleni sethu. Sisetoni Kristu wafa esikhundleni sethu. Sesendiwe-ke ngengadi yaJesu semukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile. Ngetulu kwaloko siyawusinziswa ngaye elulakeni lwaNkulunkulu. Kafishane phela lapho indzaba yethu namusha ngokubuyisana kwebantu naNkulunkulu ngeJesu Kristu lo wafela labangamesabi uNkulunkulu, wafela toni ukusithethelela, yasilungiselele leyo ndlela lesibuyisela kuNkulunkulu. Noma ngabe sikuphi, noma ngabe sikhashane, noma ngabe sifunde safika kuphi, sikwazi ukuthi siphinde sibuyele kuNkulunkulu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata lokudlula lesingakusho nalesingakuconza kube kuthatha lobungcwele nalobudulusekako yise nentotsana namoya ongcwele ubathethe tengilosi tonke nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini. Nkulunkulu samandla siyakubabata Nkosi yomusa wonke siyakukhonda, asikakufaneli wena kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona elibuse tonke lesimukela etandeni takho. Ngethi kwako konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu bawusende singakhohlwa umusa wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba losezulwini indodana yakho ethembisile ukuthi sithanda segama lawe lawushiva. Yemukela imithandazo yethu usiphe lokho okusifanele silathi iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sicobise bandla lapho sikhona sitawucondzisa kusasa. Amen. Inkosi.